Mbarra High School abaremirwe kusingura ekikopo ekya Rugby Sevens omwaka oguhwire bwanyuma yo kusingirwa omu finals eri izooba batangaza emigisha yabo yo kusingura bwanyuma yo kusinga eya Kabukunge n'obugoma 40-0 okuhisa emizaano ebiri ekuratiine batakasingirwemu. Mbarra High School barabireho kuza omu ruzaano rwabo rukurataho kandi nibija kushengurana na za Kirimani ezirimu Makerere College, Kiira College, Butiki na London College okuhayanira ekikopo eki. Omu mupiira gw'abaishiki abari ahansi y'emyaka 14 Bone Consilu abarikwetaba omu mpaka ezi omurundi gw'okubanza basingire God's Way n'obugoba 3-0 bagaruka bagwa Kikazi na Rugazi Homeland 0-0. Omu Woodball Kyamate Senior Secondary School, Mbarra High School na Ntare School zasinga omu Handball. Ntare School yasinga na Kanyonyi obugoba 29-4, Masheruka yasinga Kiburi obugoba 29-8 kandi Immaculate yagwa Kikazi na Rubiri obugoba 10-10. kandi omu muzaano gwa lacrosse gumwe aha mizaano etandikirweho busya omu mpaka ezi Kigezi High School yasinga Rumuno obugoba 21-8. Safa ahingambira twarga kuzana game ya abanza omu CAF under 14 itabasa kuwininga na goal shatari usaturu kuzana God's Way. Game ya tiyabonera cyo kutantu gisubira because not expecting chango munonga omu game egikonka unfortunately byayanga. Amazina na himso Brilliant, Mbarra High School, Captain Chapa Rugby. Twayisaho game ibiri ekubanza ekeri St Michael twagitera anani 2-0. Twakora series twazana erizoba yeri Kabukungwe twagitera around 40-0. Zumunana omu harimu rugby, harimu volleyball, harimu dance sport, harimu scrabble, handball, woodball n'ezindi kandi timu zose zikoraje munonga so far rugby yasinje muzano ya yebiri.